Mai Mai ochiewo gi buok okinyi ma kawuono bang' jago moro nego nyithinde ariyo kendo kawo ngimane oko owuon. Jalno ma hike ni e diere wachore ni nomiyo nyithindogo nyuka ma okete sum kaeto en odere gi tol bang' weruok kod jaode. Dana Olonde ndiere kod ler. Alwora maduka moja manitie Mai Mahiu Naivasha pod nigi buok kod luoro bang' jal moro ma hike ni e diere nego nyithinde kendo bang'e dere gi tol bang' koso bedo gi winjruok gi jaode. Wachore ni jalni no keto ne nyithinde ariyogo ma jogni 4 kwiri e nyuka mane gimadho kendo mane ochweyo kelo tho margi. Mimi ni mama mwenye watoto wake waliuawa na baba yao kisha akajinyonga. So mimi mahali nimefikia sina uwezo wowote. Mahali niko mwisho. Ningeomba watu wema tu wakuje tu wanisaidie niweze kuzika watoto wangu, niweze kuwapumzisha. Kalure gi jaode Mary Karuku, jalno nochopo ote kinde mane oonge kendo kawo nyithindo ma owacho ni notero kama okong'ere. Gino mane olokoyo ne miyono kendo nomiyo chopo wache tesendo bila Mai Mahiu. Aliweza kunipigia simu kuniambia baba yao ameenda na watoto na hajawarudisha. Nikamwambia kama ameenda kuripoti asikuwe na wasiwasi, pengine atawarudisha asubuhi yeye alale. Sasa ndio kuamkia akanipigia simu akaniambia ameenda kutafuta watoto kwenye baba yake alikuwa anaishi. Akapata watoto wake washapikiwa uji na wakaekewa dawa ya panya, watoto wakakufa. Na yeye huyo mzee akajihang. Sasa kutoka hiyo siku tumekaa hapa, hatuna mbele wala nyuma, tunashindwa tutaanza nini. Mary yango ni note mogocho ne jaode kata kamano simu ne ok donji kendo nochune chopo dala. Kamano yudo kano sekawe ngimane kod mag nyithindgi ariyo. Mane en MCA machon Eunice Mureithi kane loso olero ni lwenje mag kit chwech moloyo to e familia medore kono e okang'no mamalo kendo kokwayo ji mondo nywak lwedo e kedo gi lwenjego. Kwa sasa hivi akijaibainika wazi kwamba nini ilifanyika hadi baba yao akafanyia watoto hivyo. Manaka inasemekana aliwaekea dawa ya panya. Lakini vile lazima ibainike katika postmortem na hizo fedha hatuna. Iendapo mtu amepata stress ya aina fulani, tafadhali ongea na mmoja ama mwingine ndio tuweze kutatua hizi shida ambazo ziko za kifamilia. Alafu kama wewe unaweza kuwa unafunza watu kuhusu depression ambayo imeingia watu wengi sana, tunaomba tu juu hili jambo limefanyika juu ya kitu tunaita depression ama mawazo mengi. So tunaomba usaidizi na ili hawa watoto waweze kupumzishwa. Ringre adekgo noseter kar kano ringre Manarok e kinde manyola ikorene ko joggi. Dana Olonde, Ramogi TV.